One of my favorite songs growing up, I heard this song. Marami akong favorite song nung bata ako because ni mama kat agipat patugtog no kwa idi, bigbigat pelang katapo, patpatukarang kakabsad. But I learned this song from a very young age. My Heavenly Father watches over me. Can you put the lyrics if you have it there? I trust in God, wherever I may be, upon the land or on the rolling sea. Nagpina sa comfort, urayan at yan mo, ayan. For come what may, from day to day, my Heavenly Father watches over me. Do you know that song? I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My Heavenly Father watches over me every day. Every day. There may be times nga hantay nga aware, ngem ti apo saan nga nanglangan, iti panang buybuya, panang kitkita na kanya tayo. Second verse of the song. Verse number 2, He makes the rose an object of His care. He guides the eagle through the pathless air, and surely He remembers me. My Heavenly Father watches over me. Nagbayadan ka kabsat, aya? Malipatan na katitaong ti apo kat malaglagip na kalata. At daga kadagiti panunod na. As God's people, we are the apple of God's eye. Third verse. Yan. I trust in God, for in the lion's den, on battlefield or in the prison pen, though praise or blame, through flood or flame, my Heavenly Father watches over me. Kas anak ti apo kakabsat, deta kuma, iti marik na tayo. And I'd like to show you this afternoon about our Heavenly Father's care. The title of the message, Our Heavenly Father's Care. Iti panangipatek, panangilala, panangaruga. Iti ama tayo nga nailangitan, kada tayo nga anak na. What a blessing. Mabaling agduduma tayo ti estado ti panagbiag. That's true. Agduduma tayo kakabsat, iti kalalagyan, iti dayti nga lubong. That's true. Ngem ti apo, kabisado na amin maipapan, iti panagbiag tayo. So kadeti kakabsat nga message, kat saan ti kuman nga agwori iti panagbiag. Awang kumat panagdanag tayo ti anyaman na sumangbay. Hante ko mga reklamo ti anyaman kakabsat nga pasamak, because our sovereign God, our Heavenly Father, cares for us. 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Amo tayo nga ti Diyos kat i-care na tayo, that's why we have the confidence, we have the joy, we have the asideg jerik na tayo kakabsat. Kumbaga kat very real, DJ panangibagatay ti apo, dagitoy nga pakadukutan, pakadanagan, pakaburiburan, kan pakadagsan ng tibiyag, because He cares for us. Now, how does the Heavenly Father show His care? Kasano ti panangipakita na kakabsat ti care na kanya tayo? Number 1, He provides for our needs. He provides for our needs. Philippians chapter 4 verse number 19, the Bible says, But my God, sabi ni Apostle Paul, shall supply all your need. Iso amuyo kada tayo nga members ti Osana Bible Baptist Church, klam-klamaran tayo deti nga verse, kas in tayo pa ng exercise ti cheerful giving. You see, when the Apostle Paul said this, inacknowledge na DJ giving iti church. Kat inyasyur na ida, nga kunana ti Apo, ti Diyos, kat supplyan nanto dagiti amin na pagkasapulan nyo, according to His riches in glory by Christ Jesus. Isong hante ko mamapukaw, iti desire tayo kakabsat,
nga mang suporta iti trabaho iti Apo. Anyaman dagiti sumangbay nga financial challenges tayo, kasi adut financial challenges tayo. Ado dagiti financial obligations tayo. Ado dagiti financial constraints tayo. Ngem adada commitment nga inibatan tayo ti Apo. Di tithes tayo, di missions tayo, di offerings tayo, di commitments tayo nga daduma, lugan, kan daduma pay, di first fruit tayo. Kadamok kakabsat nga kadigiti nga panyempo, ket pakapulkukan sigurot panunod tayo, pangalak dete commitment ko ti first fruit and everything. You know what? God shall supply all your need. Mas dao kan tulatan ket kunam, ureha mo ipaduyak-yak, ta mabalin nga agalangan jerik nam. Ngem itibiyag mo kunam, wow. Pudno, dete Philippians 4:19. Kada iti kakabsat ket adda commitment nga inibatak iti Apo, ket hangko amuno kasano, ngem nakaskas daaw ti wagas ti Apo kakabsat. Ket kunak, Lord, thank you so much. So hangga dapat ag-worry. Hangga dapat ag-worry. He cares for you. No ag-pray ka ket needs ti issue, ken case mo nga yasideg ti Apo kunam, Lord, di ba kunam isupply mo ti need ko? Ama, di ba you care for me? Hambot nga dete kas lang singiren ka ngem isu ngamin ti imbagam. So I'm claiming this to you. Amom nagbilag, nagbisa, nagbirtod, nag-ingal di kararag mo. No digito nga verses kakabsat, iti pakisarsaritaam iti Apo. Matthew chapter 6, 26-30, di binasa tayo itay. Ni Apo Diyos, He cares for the fowls of the air. Amen? Nga awan iti matnag, nga matay, nga hanaam mo kunana di Bible. Imagine mo deta. Tipakpakita na di kakabsat ket babasit nga detalye nga hankuman nga pansinan iti tao na may panggap ka digiti banag ti panagbiag. Nga mabinsir ti Apo. How much more ken ka? May mga tao na detalyado. May mga tao na hindi rin. Pag pinagsama mo yan, mag-aaway yan. Kasi yung detalyado ko na, nihang kamot na dalusan deta. King kang hanune detalyado ko, adula une nga mabinsir na, makitkitam kadpay di kita. So agrin na sun kayo. Kasi hangki agpada di inclination. But you know what? God is in the details. And if God is in the details, it's comforting to know, kakabsat, nga datayo ket maasikaso na. James chapter 1 verse number 17, the Bible says, every good and perfect gift is from above. I-claim nyo deta kakabsat. Oh, kada kay nga young people, kada kita'y medyo aglabusen ti kalendaryo. Han kayo nga padaldala ti kang kantsaw, kasi adin sa gana ti Apo ni, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, o panagbaliw-baliw na. Amen? Consistent lahat ti Apo. Datay lahat agbalbaliw. And no shadow of turning. Amen? Oo. Galatians chapter 4 verse 6, kunana ijay, whereby, and because ye are sons, are you a son of God? God hath sent the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Oh. So, inted naking ka di Holy Spirit, tapno sursurwan na ka, nga mayadap mo, tiriknam iti Apo. Kasi stranger tayo dati kini Apo Diyos. Hantay ammo dati ti Apo, hantay ammo ti Apo. Ngem na save tayo, kadinted ti Diyos, ti Spirit naking katapnon, iyam amo na ka, iyadap na ka. Di ba? If you are new in the environment, you don't know how to adapt yourself. Ngam no, the good friend. Kas lang kung may dinagbasa kat school, new ka ijay, nag-transfer ka from this school to this school. Kaya't idi nag-transfer ka, siyempre introduce na ka si teacher. Oh, students, I'd like to introduce to you your new classmate. Oh, siyempre yung iba, kitkitang pela trupa, dakat lang nga pelang kat, dito iti bully dito yung klase. Dito iti master dito yung klase. Dito lang nga na pelang loko-loko. Ngumno, da imay kat kuna naging ka, hi friend, tagmerienda. Sumayadap mo nga sigod because of that friend. That is what the Holy Spirit did. Hamupay amo ti amin maipanggap ti Christian life, panagserbi ti Apo, ngem ti Holy Spirit into ti Apo king katapno tulungan na ka nga mayadap mo iti relasyon mo iti Dios. Ket DJ iadap na nga rikna kunana whereby we cry, Abba, Father.
Oh, iso nga kakabsat, agyaman tayo. Our needs may be great, but God is greater. Your fears may be great, but God is greater. Your worries may be many, but God knows them all. Kat awan itinarigat para ti Ama tayo. He provides our needs. Nakasimsimple nga truth kakabsat. Very comforting. But you have to apply this in your prayer life. You have to apply this into your mind. Nga hanggang worry no digat agtalag ka iti Apo. He provides for our needs. So what is your need today? Do you know your need? Can you tell God your need mamaya? No anyaman detang specific nga need mo. Deti pa nang kidak king kagatang kumaibaga no anat need mo. Ngam ti Apo amuna dyan need mo. No mampay amuna masapol nga datag mo king kuana. Let your request be made known unto God. Number 2, He cares for us. How does He care for us? He listens to our petition. If you care for someone, you will listen. He cares for us. How does He do that? He listens to our petition. Nakatado ti agkamkamang kini Rafi Tulpo. Kasi hamot dinggan ti opisyal. Nananawagan pero walang nakikinig. Walang nagko-consider. Kaya pag lumapit kay Rafi Tulpo at nilagay niya na doon sa kanyang show, immediately, adamang taming kengkwanan because somebody listened. Agasam kakabsat, hamang nga siyak ti makangeg kadeta nga petition mo, hamang nga ti gobyerno at makangeg kadeta nga petition mo, ngem ti Diyos dinggan na. We find a greater than Rafi Tulpo. Greater than the administration of the Philippines. Greater than the administration of the United States. And combining all the nations, United Nations all together. God listens. Paunay kan? Tatakakabsat kung kompromiti, bait nga kwati internet ka. Numaanseram ko na nagat, the price mo $1,000, $5,000, po talaga nga nagbapa ka sakali na ang lahat. Huwag tayo doon sa Panginoon tayo. Kasi sa Panginoon, hindi mo kailangang magbaka sakali. Because surely in Psalms 55:16 to 17, Psalms chapter 55 verses number 16, down to verse, as for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. I will call upon God. This week, you call upon God. Call upon God. Before you call a friend, call upon God. Before nga awagam ti client, call upon God. Before you call somebody, call upon God. And the Lord shall save me. Verse number 17. Verse 17. Evening and morning and at noon. Apin nga takas, dito arrangement na aya. Tingnan mga morning, noon, and night. Baliktad eh. Mas buhay ang prayer life niya sa evening and morning and at noon will I pray and cry aloud. Listen, and He shall what? Hear my voice. Sometimes in the Christian life, you may not know much, but if you know that He listens, you will be a strong Christian. Because prayer makes a strong Christian. Adawar dati quote nga ko natin may isang nga pastor, dayjay ka no nagagat ngagparintumang, isot na tibker ti tumang na agtakder ti anyaman nga adversity ti panagbiag. He who kneels will stand strong in the face of adversity. We fight our battles on our knees. Nagsimple ito kakabsat. Nga muyo, no daduma, haan nga kasi ti prayer life tayo. Why? We rely on our own strength. Kayak deta. We rely on our own mind. Diskartsak la deta. We rely on our own resources. Adamot pa'y. Kaya deta. We rely on the promise of people. Nagkari. But you know what? We need to cry aloud to the Lord. We need to realize kakabsat. Nga no adaman di ito'y. Ngem no awan iti ima iti apo. Basit lat magudilan tayo. So every day, make it a habit
cry upon the Lord. Call upon the Lord. Matthew chapter 7 verse 11. Matthew chapter 7 verse number 11. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children. Di ba kakabsat? We want to give good gifts to our children. How much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him. Muyo kabsat, o da parparikot problem to yatin akong daway, maalam ko matarik nam nga makisauti apo. Muiti may sa nga situation na dumagapot ka, adot upay di pa nagbiyak, di mo pa'y maalat trik nam agkararag. Ang kasle, de napundi ti spiritual life mo. Hang kumakakabsat. Because our Heavenly Father listens to our petition. Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. At siyempre, no kararag tayo ti Apo kakabsat, not according to our will, but according to His will. If we know that we ask according to His will, He heareth us. And if we know that He heareth us, we have the petition that we ask of Him. Iso nga, tinapinasya na no kararag kagat at the verse, nga ibagam. Kasi once nga income ti Apo edan, confident ka, Lord, han na main sa saan? Han na main sa saan? Amo ito word han na main sa saan? Sigurado. Han nga di main sa saan? Kunado no kuha, yan. Han nga main sa saan? Sigurado. He heareth us. And if we know that He hears us, we have the petition that we ask of Him. So He listens to our petition. The Lord is not too busy, and the Lord is not in a position nga nagaduunay ti agawag keng kuana ket kaya priority ha ang kumapagigiddan hindi kundi lahat kahit sabay-sabay tayo to cry upon the Lord. He is omniscient, He is all powerful, He is all knowing. He listens to our petition. Number 3, how does the Father care? Kasano ti panang ipakita na kakabsat ti panang care na kanya to. Number 3, He directs our path. He directs our path. Isut mangiturong kakabsat. Nagsayatan. Isunat manguna. Isunat mangidalan, mangiturong, dagiti dalan tayo. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Dahil ting alawas, kaya't yung kadi kakabsat nga makita ti panangiturong ti ama, ti biyagyo. Tunurabi sakbay ka nga maturog, padasem ti agtugaw nga makisauti Apo, kat amin nga malagip ken mapanunot mo nga turungem itang alawas, ibinsa-binsam nga ikomit keng kuana. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Kunam Lord, tunubigat, Lunes, kastoy, tun Martes, kastoy, Lord, Merkules, siyempre, gimong tumanan, munod duma Lord, numapanak ti prayer, pero may banog kuno, kuhan na nakaset diamain, kung sapay kumat, tamalagip kunto Apo nga, isaganaan tiriknak, timapan maki-prayer meeting. Thursday Apo kastoy, Friday, tapos Saturday, Lord, kastoy tumanan Sunday. Thank you Lord, tamaibagak keng ka, digito nga bambanag. Thank you for listening to my prayer, Lord. Kat agtalaga ken kan tiwagas mo, digito ilang ti kabailan ti panunot ko nga maragpat na nga danunon, but Lord, I know you know better than me. Kat ikomit ko keng kan dahito Apo nga dalan ko. Thank you Lord. I can face the week with confidence. However it turns out, kadwa ka Apo. In Jesus' name. Amen. You can face your week with confidence. Is that how you pray? You should pray. Nga dete, saka lang pray no, Lord, bless this for in Jesus' name, amen. No. Tonight, kakabsat, gawin mo yan. Anyaman na balbalakem, anyaman na plamplanwab, anyaman na pangpanggapem, anyaman nga turungem itang alawas, kakabsat. In fact, ure, digiti pagbabay kami kati kararag ko, why? Because hangko kayat kakabsat nga digiti turong tibiyag kukot adadete, kasla mailang langit ti Apo, hindi dapat Kasama dapat lagi siya sa lahat ng pupuntahan mo, lahat ng gagawin mo Kaya pag ginagawa mo yan, talaga iliklik na kapay ti pagbasulam no kwan. Kasi alangan ako ng Lord, tunubigat, inak makiinom sakbay nga mapanak maki-men's prayer meeting. Alangan mo't ka kabsat, nasapay ko matahanak to na bartek, Lord. Alangan mo't, di ba? So, parang hindi yata akma sa prayer na ganon. So,
talaga iliklik na katipagbasulan kakabsat. Okay? So, He directs our path. Kung nakadijaimpang ko nga quotation, masarap maglakbay sa mundong ito kung tayo ay nasa pangunguna ng ating Panginoon. Okay? Sursurutom lang isuna. Hanga isut sumursurot king ka. Dahil ko na ni Pastor John Eden, pagbalinom ni Apo Diyos nga driver, hanga sa konduktor. Hamon ko na, Lord, siyak drive, aglawang ka, kabot ka Apo. Suruton nak. Hindi. Kung Lord, you hold the steering wheel, I'll ride. Tandem ta Apo. Kas lang umano motor ko, riding in tandem. Siyempre, no ti Apo kakabsat ka, kurba. Agat hanga dete, nakakasjo isunak at naka-straight ka pela kasjay. Nakakurba isunak, naka-straight ka, so hindi maganda yon. Kaya pag nag-curve ang Panginoon, gumanon siya, di, ganun ka rin. Oop, alright. But let Him drive. Let Him lead the way. Apo, talaga ka. However things turn out, awan pag-worryak, awan pag-reklamon diriknak, because naikumit kuking ka dito nga banagan. Naikararag kuking ka dito nga banagan. Naibagak ka dito nga banagan, Apo. Makamukan. Kat sangwek detoy nga si tatalek ti puso. He directs our path. So baka dada kayo ti adda decisions nga adda ka iti deta nga kundawi ket agwan wonder ka pelang ana nga ta Apo met nga te di kastoy kakabsat ikararag mo la ti Apo italek mo ti Apo ket no kayat na nga balyaren nalaka na lang aramidon deta kakabsat alisto lang para iti Apo deta basta italek mo ken kwa awan imposible nothing too hard for the Lord nothing is difficult with God. And then number 4, how does the Father care for us? He is with us. He is with us. Adda kanya na kada tayo. Hebrews chapter 13, 5 and 6. Anat maaramid na dito eh. Why is it that is important to understand that the presence ni Apo Diyos? Presence ni Apo Diyos. Let your conversation be without covetousness. Hamo kailangan ti maging covetous ti panagbiag. Hang isut mang kompleto keng kadayjay. Yung amoy di covetousness, kala di sugal. Di ba, nagsusugal kat covetousness nga min, di jeta nakalapak, di kita korta. Kayat ko dyan daging kuana. Uno in pasango na tayo, papel ti motor. Uno in lapag na ti bisikleta na nga giant, isugal ko di bisikleta kung kunana. Akat di unag mo, akat I like that ko na masigod, covetousness. Ngahan nga kaslang hanga naragsak, di biyag mo na maala di jay. Kakabsat, itod man ti Apo kung saan, di kiti tartari gagayin tayo, but those things are not necessarily will complete us. We learn that He is enough. Why? Be content with such things as He have, for He has said, I will never leave thee. Di ka mo panawan, anak ko, kunana. Di ka mo panawan. Hanggang mo pampanawan Kundi kan to baybayan. Hanggang baybayan. Amoyo, dinggan nyo dede kakabsat para medyo mas malalim yung inyong DJ, unag DJ, nairot DJ panagkapot mo ka dede nga verse. Agbiag kalat nga nalintag, surutom lata ti pagayatan ti Apo, beam lata kakabsat no anyaman iti pag-turn outan no anyaman ti kwa, just do what is right and serve the Lord. Kasi kuna ni Salmista David, I have been young and now I am old. Ubi nga kiditatan, lakaya kong kunana. Yet have I not seen the righteous forsaken. Jak nakita nga dagiti nalintag ket nabaybay anda, nor his seed begging bread. Isungag biag kalata nga nalintag. Aramidem lata jay pagayatan ti Apo. Han mo nga panunutan kakabsat no, anang rud no kastoy haan. Basta agistik kalata jay will ti Apo. Di nga miti temptation, di mind tayo, totoo lang, humanly speaking, adot apprehensions tayo. Ado dagiti fears tayo, adot doubts tayo, ado dagiti hesitation kakabsat ti panunot tayo. Dahil agpangadwa ka, hangka maka-decide nga talaga, what should I do? Ngem ko na di Bible, I have not seen the righteous forsaken. Saan ko nga nakita nga pulos nga dagiti nalintag ket nabaybayan, nor his seed dagiti anak na ket nagpalpalama. Ayan, Psalms 37:25. I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. So, confidence mo deta kakabsat. Life verse mo deta, tagbiag ka nga nalintag. Kung nadaging ka,
Agsakar kayo, kuna dagataan. Panindigan ko, uri mapelak basta jak nagsaksakar. Apo, di kita nga tirtirada ka, amen? Ha? Why? I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Stop believing your doubts and stop doubting your beliefs. Hammo ko mga patpatsin, di giti nga pagduaduan ti panunot mo, kat di mumot ko mapagduaduan, di gito'y nga pamatim ti sa utiapo. Kat masapol nga di gito'y nga verses na irot nga pagtakduran iti biyag mo. Deuteronomy chapter 31 verse number 8. Deuteronomy chapter 31 verse number 8. Let us see what the Bible says in Deuteronomy chapter 31. Ayun, verse number 8. And the Lord, He it is that doth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee nor forsake thee. Fear not, neither be dismayed. In simple words, kasamam ti Apo kadeta nga betol. Anyaman deta nga betol nga sangsangumi ti dayti nga gundaway. Basta agpakumbaba kalataking kuana, surutum ti pagayatan na, agtalin na kaking kuana, if God be for us, who can be against us? Kita yung kabsat? Oh, He it is that doth go before thee, He will be with thee, He will not fail thee. He will not fail thee. So, He is with us, kakabsat. Number 5, how does the Father care for us? Kasano ti panangilala na kanya tayo? He disciplines us. Amen? O, kastat panangilala ti Apo kanya tayo. He disciplines us. Kat deti pa ng disiplina ti Apo kada tayo kakabsat, kat it is not meant nga pakaperdyan tayo. Numampay humanly, maupay jerik na tayo. Mapundi, marsaak tayo. But you know, He disciplines us. Why? Because He has the best intention in mind. Dito impose ko dirabi nga quote. Pag may mga bagay na tatanggalin ng Panginoon sa buhay natin, kalma ka lang. Just stay calm. Because you never know the joy that has been reserved for you as you walk with the Lord. Di pa nagtunog mo ti Apo. John chapter 15, mapamilyar yun, di gito yung kakabsat nga verses, kat napindas lat taure, maulit-ulit, at least familiar kayo to, na mo yung tumatisto istoryahin yun to, nag-counsel kayo. John 15, anat nakita tayo, ijay, 3 man kano, DJ husbandman, DJ gardinero, DJ kaubasan, kada na DJ worthless, gitay ba nagkakabsat nga kalamang hinder, di pa nag-blossom, DJ bunga, that it can yield, bear more fruit. That's what the Lord does. Through discipline, kakabsat, palagipan na ka. In many, many ways. Number 1, ti sa una, biblical correction. The lesson tayo di Wednesday night. Usaran na di manok, amen. Ni Peter, siyempre. Nagtaraok di manok. Ni Balaam, inusar na kakabsat, DJ, nagsakayan ng donkey sa DJ. Donkey. Oh. Isut inusar na kakabsat. Nagsao, DJ, donkey. Gasam, DJ, kakabsat. Hamuurahin ngagsao taasom. Ha? Oh. Kung kunak nga rod, numakasabat ka ti asong agsaw anat ko. Green ka na tagtagainop ka, amen? Oh. Kunak na ko agad, apay nga taaso agtaol. Alay kabilyo man yan ta, comment section ti answer yo. Apay nga taaso agtaol no makakita tao. Amo itsong bat na? Una ta din mo agsao. Gusto, Carlo? Una, no amuna ko matagsao, kunana, ni adda ka, kunana ko ma. Ngam di na mo damagsaw, iso nga, oh, iso nga, apay ngagtaol taaso no makakita tao, answer, di na ngamin amu ti agsao. Oh, di ba? Mamuurahin nga, agsaw taasom tap no mapalagibang ka, you know? Ngam ti Apo kakabsat, nakaimbag, He disciplines us. Mabaling nga ka, deti nga week na experience mo, deti correcting, ano ti Apo, corrections ti Apo di biyag mo. Agyaman ka. Takunam Lord, pagsaya atak dito, mang-improve ti spiritual life ko dito. Umangat iti pamatik ka dito nga banag. Hanak dapat Apo nga, maidep ka dito nga banag. Hebrews chapter 12 verses 5 to 11, makita tayo. Di na santuan nga surat, may panggap ti chastening work iti Apo ti biyag tayo kabsat. Oh, and ye have forgotten the exhortation
which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord. Amo ka nung despise anat Ilocano ti despise tayo? Amo nga umsyen, uno kaslang te tagidaksen. Ayon, di na pintas. Hamu tagidaksen iti panang chasten, panang saplit ti Apo. Hamu dakdaksen. Hamu laglagidawen. Nor faint hangkamot dapat nga agkapoy. Wano agsui ka iti Apo, no i-rebuke na ka. Why? In verse number 6 it says, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Isot way na nga mangilalaking ka? And scourgeth, pariknaan na, scourge, masugat ka pa scourge, every son whom He receiveth. Kat the end result na iti kakabsat, we will become partakers of His holiness kunana. Meaning to say, tapnon no anyat personalidad na, kas jay tumot mayasping tayo keng kuana. Matulad tayo, agbalin tayo yung nga kas keng kuana, kat you know what? If you are filled with the fullness, ti kinasyasin, no, kat isut maisukog king ka, day jay kapanunutan ti Apo, day jay kinasyasin no ti Apo, isut maisukog kin ka, man, you will be excellent. Diba? So He disciplines us. Iso nga mabaling nga iti dahito nga lawas at dadapang palagipan ti Apo king ka. Kat kunam Apo, thank you. Thank you Apo. Amom deta hang ko kailangan nga iko amin, but you know, if you are under God's correction, amom nga da i-correct na di life mo Basta pag may nangyari, may situation sa life mo, ti Holy Spirit ikuha na king ka, wake up call ko laking ka dito, anak ko, kasi kastoy ngamin, kastoy. Wake up call ko laking ka dito. Chastening. Amen? Number 6, how does the Father care for us? He rewards us. He rewards us. Anak ko na Galatians 6, let us not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Iso nga mong ti Christian life kot, winner Winner. Uray dito'y rabaw ti daga, uray sa jay langit. Kasi, basta gistik ti pusom, dete, iyadap mo iyadap mo ngamin ti biyag mo, jay affection mo, jay panunot mo, iyadap mo iti sa uti Apo. Pagbalinam nga at home ka ti Bible. Oo. Haan nga DJ, Kristiyano nga at home isunat tinain lubungan, tunog basat Bible, kat kaslahan nag-sink in keng kuana, kasi at home isunat tinain lubungan. Haan? Dapat kakabsat, at home tayon ti Bible. Tapnon uray makita tayo, di tinain lubungan, kat haan nag-sink in keng ka, kasi deti sa uti Apo, kat deti ti pinaka, isot biyag mo. Okay? So He rewards us, not only here, but even in heaven. Deti ti may isang motivation kumot ti panagserbik mo ti Apo kakabsat. Ado digiti motivations kung agserbi ti Apo. Deti ti may isa, di reward. Kasi kunana ni Apostle Paul, isunan tupay kunana kat agtarayak tapno makagunudak kunana. So run that ye may obtain. Di ba? So motivation niya rin yun. Kaya, agtarayak nga napingit kunana, tapno makagunudak met kunana. Isudag kat ti gun-gunudan dagat ti corruptible crown. Corruptible crown kunana kasi DJ ko ti laurel. Bulong la DJ ngamin balangat daging ka 3 days, 2 days kakabsat kat awano na, crispin. Mabali mo ka kanunan. Karam ka munan. Ngam kunana, we and incorruptible. So, dumteng ti point ti biyag mo kakabsat nga ada digitay mangkos nga agquit ka ti pa nagserbim ti Apon, agsardeng ka, dito ti panunutem. No panawak ti Apon, o talikudak ti Apon, o backslidak, hanak nga winner It's not winning. It's not good. But He rewards us, amen? And number 7, last, He comforts us. He comforts us. Digiti nga comfort kakabsat makapabileg, makapapigsa. Amen? Isudat kasapulan tayo, iti panagbiag tayo. What a blessing. So nga sabi ko mata itang alawas at agawid tayo kakabsat nga kwa. I-develop tayo ngamin tilangan-langan tayo ti Apo. Kumusta't langan-langan nyo ti Apo kakabsat? Mayat mo't lang, are you walking with the Lord? You're walking with God? Amen? Oo. So sabi ko mata, agawid kagat deti feeling mo nga kas Kristiyano kat na-revive ka nga, wow, excited, ak nga mangi-workout deto yung abanag.
excited ak nga mangbiyag ti prayer life ko. DJ ko ma, di ba? Ang nalpas si service, ay salamat, nalpas man te, may isa nga Domingo, next Sunday manen. Wala. Nakasjay ka kabsat ti, dapat attitude tayo. Dapat di pa nagdingding, umut ko na wow. Kasjay ko mat, di life ko. So nga, itang alawas kat, guray ka man ta, gumatak man ti notebook ta, biyagag man ti prayer direct. O mabaling iso challenge naging ka, amen? O, uno, dede ko ng pastor, tonight kat masapo lakas to. Natamaan nak, di ko na nang agrel-relayak lang, ti bukod ko apigsa. Kundi panunod ko nga, diskartsak to detan, pero, yagpay so, usar ti panunod ko, I may be smart, pero, dapat kat kwa iyo, ikukumit ko lata ti apo, amin di gito. Ibagak, binsa-binsak ti apo. Di ba? O, kusla ko mapangka jay, mapangka agpasada. O, hindi kita mapanagpasada. Naglugan ka dyan motor mo ko ng apo. Thank you, dito yung intod mo nga tricycle. Di ba? Sunam dito yung apo nga motor. Nagiti amin nga glugan na po. No, da COVID, dahang ko mga tumalab kanyak. Apo, di nga prayer ka. Amen? Oo. Kan dito yung nga motor, sang kumapulos nga makob-COVID, tapno agbaot. Oo. So, anyaman ti turungim kakabsat, apo ko namin. Amin di gito, bendisyonam. Ha? Praise the Lord. No kumada, nagtarimaan ka kumagat amin nga tulos mo, ilatag mo kunam apo. Italag ko king katasika iti mang bendisyon. Isuro nak apo ti aramidag. I have the tools, I have the education, but you are my victory. So, i-guide nak apo ka dito nga banag. Pinasigi jay kwa, di testimony tito Adrian. Agpaiso nga nalaing, madiskarte siya. May mga tools siya. Ngem amom iti paggapuan ti wisdom na prayer. No, kuna na recently kat adhan na mapaandar kakabsat nga dete may isa nga pasat ti makina nagkararagan apo. Or alangan nga uray may pelang ti agaput kumpanya nga umay mang tarimaan deto. Isuro nak ti aramidak. Naggapu di wisdom na ti apo kakabsat napagandar na. Oh. Hanga diskarte na di jay. Ingkararag na ti apo day jay. O, di mo lang amo kakabsat. Isunghan ti agtaltalag. So kunam Lord, ti jay di nakatamaak. Ganun ako Lord eh. Gasjaya ka po. Iti agin nalaingat. Amen? Oo. Pero na-review ka day jay nga message ni pastor. So nga itang alawas apo. This thing should change in my life. Oo, di ba? At iti balbaliwak ti biyag ko apo. Ibilang ka iti amin nga aramidag kan turungat. Amen? Oh, so okay kayo lang kakabsat? Amen? Makita ka, dagiti matayo kat 10 watts itatay. Tatagat 100 wattsan. Pero may ngimato pa'y voltahe ng katalwada nyo, baka sumabog kayo kakabsat. Ayan. Are you revived today? Yeah. We can face another week with the Father's care.